Ngale ngudule ekhanda yangapha inguthu okuthiwa holo kunjana oJomo Sibiya ama-scam lezo zinto zidla imali ama-scam labo bantu. Lo mfana okuthiwa Ngizwe mchunu anoke ningitholele yena nimtshela ukuthi akaye kuba umfazi uhambe beyuze uhambe kukhuluma yonke izinto lezi umfana nje umncane ongangaye ngoba kusindoda umfana lo ayikho indoda engakhuluma njengongizwe umnqolo ogombotsheni ochoba intwala yikanini akaqhathwanga ayikho indoda engakhuluma lento ezikhuluma ngizwe uhambe khuluma ngawo wonke amadoda lawo indoda enjani engavala umlomo enomlamo manzi engathi umfazi thina amadoda ngiphusho lokhu njengendoda semakhaya njengomuntu wasemakhaya uqhathiwe ngiyamfuna ngifuna umgangela ke manje ngikhuluma njengensizwa yasenquthu phansi lesilutshana embokodwe bomvu wenzimani ngiyamfuna uphathe zakho noma nensizwa yakithi futhi awuyona insizwa wena uyona nensizwe engangixaka umfana ongangawu tamatisi engeke ungenze lutho inkatha yazi ngeke sixovo inkatha uyinkatha nkawe wena Ngizwe ngeke sixovo wena bofika la ngokushayela elikhanda lakhe ligcwele igazi eligxabhayo ngoba ikhanda lakho ligcwele igazi ayengikhiphele ligazi eligxabhayo igazi elisekhanda Ngothinta mina udakwe yini ngenzo khona lesiship lesi salongqongqosho losangana othi angabala amagabelo esihlangu sika baba esingeze isuku thina nje ngiyazivumpela ngilinde wena hayi ishitshile sakhe manje kwansizwa lapha kukhulu kwansizwa angizwa neva kamkhulu kukhulu kwansizwa selibhulile washona angizwa neva kamkhulu hayi ngeke manje hayi loyo hayi kwasasa lo ahlukane nami